Kipat ba kapar ken nong hali bat kiwe kishnong bamarjan kilemi lang haga kendai terik kelalengkot arjan arpesau ban khanglat ikibor sarkar ban penlong ya kejing pensngau pat ba hanong hali ha kabayadei ba kejing shna ya ke integrated municipal solid waste management facility and sanitary landfill da ke Shillong Municipal Board. Naduk dang step kipat ba kilemi ban khangi ke surok da kabayeng hapring surok ban net syaka jaka penlong ya kejing pensngau pat ba hanong hali ban khanglat ikinu-kinu ki he sarkar bat officer ban poi syaka ke jaka. Ha kini kejing persyak jeng kipat ba kilara ru ik plakat bat kibana kipat ba kila penpau ya kejing persyak ka bajur ya kete kejing temu ban shna ya ke jaka bret nyut da ka boong ba kejing bo ya ke jaka bret nyut kan ketak juri kamariang ya ka kwat ka kya jeng kinong syong ki beron saudong. Kinong syong ki syep ting ru yok kan penjabo ya kawa ken ka bajingai tang shispa meter na kete ke jaka. Kajingi ki kipat ba kalong ka bajop ban khanglat e kajingrung ki officer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ki magistrate bat ki pulit ban rung syapo shnong nong hali ka jaka ba pelong ya kajing pensngau pat ba kat hadu ba ka additional deputy commissioner ke East Khasi Hills ka kong GM Umdor ka lapen bana ban weng no ya kete kajing pensngau pat ba. Biang hakui ke por ya kaneka Mat Martin. Kajimut kalong ba nakaliam jongki katkum kalenti kalong ba don kamban le ka public hearing. Don kamban le public hearing kenang banyo ya ka record. Hakaliang jong ka government ka job karem ka de ka public hearing. Te kumta ki ang ba ailat yang ingin sa ada jing tok ba biang hakawe ka por om daim ta kasngi. Hakawe ka por ngin sa ada jing tok ba biang kentup yangi ka senjuk bat ya kanong hali. Te ya kataro anle ondala ya bet lang ka snong nong hali. Di menjur ni amban ong ba ngin aya kata kalat ban pelong ka we rengkat ki jing tok ki basai ban pete biang. Kamu kaya karai ka jungi menta ka lang pan pendu pendam sendan ya kan eka. Kamu dia ka public hearing ha kay dapat kanay ka martan ha kanay kaya aja ngingin kambay. Ngin saya pun dia kata absua nema wadnang pada ke absua baik ngin abe karai jong ka sokar kene kumno karai jong i kade kata mo jong ka office of Meghalaya State Pollution Control Board banda kaliang jong ka office of Deputy Commissioner East Khasi District ngila wan shani jaka bantu banit pelong ya kata ka jiput sopaj ba po anong handi Indai ang ni dengan ilai poi sya bangin poi sya kasnong ado kecil senge ya ketim kejongi boro artim ban in poi sya te sya kajaka ban pelong ya tak jiput sopan ba te kuma cepet bang ni baro sya ki nok song ba nakaliang deputy office of deputy commissioner ban nakaliang office of Meghalaya State Pollution Control Board lale baro kabodang kat kum kaan ila pentep paj baru amdunai kalai pusngi yang bagi kot kubor kaparing buat kasi ngila kot ru ikipat ba ban aru kijing thok ijoki te ha kani kasingi hapor bangi wan shini ni wan bantu ban net bei kladon ka jing persya na di katu kani kisnong tiba banim sya ingi ban net chatika kajaka te ngila ya kren hangni badi ADC ru bapai kalau an order di mairu ila pet ba ka situation kamlong kamha yangi bangin net sya ketika jaka nomor ingim yo ailat hiru maka jingkhang ke surok yang ki pai ba ni jaka de ha kepada ya kini baro section ong ba nakaliang jong deputy commissioner office of deputy commissioner ban nakaliang ko Meghalaya State Pollution Control Board nila atem ban pelong yang kini dengan ngiklam la but ke procedure ban pelong yang kini public hearing ru nila le kat kum ka an ke belabu ha EIA notification jong ka ajar Rio buat amendment kepada arajar dai. Tangan IT pada hai kong umdor iban sempat dikarai pang habari dai ban pelong ya kenika public hearing. Man ringkat bat nakaliang jong ni kimpangite ya keluar order situation ko bala EDC in charge bala pe keluar order situation
ka situation kam long bangin ya lech ta ka jaka mo ka bangin pelong ke hearing ai gila persang hi ban lech henry gila sa khang lenti no mo hang ni gila poi hang ni ka por no du president ai gila poi gila dan kata ka tik perking ya ka lenti ka sikian ke jongi ka bangin la ban poi sta ka jaka hearing gila snap gi jing kran ki jong ki gila sim gila ya interact but pi ki jing kran ai jong ki gila ya snow ya kita ki jing ong ki jong ki barok khai di daliang jongi ngi kerpat kini pi ba kumbay la ya kran benya mo ba pi chala kisnong e pinya penbet mo pini penbet chala kisnong kang bangin yo dan sakawai ka public hearing yang tin ko ba pila ya kran di ngi kerpat e pi ba pinya le e ka kam kloy kang ba ki kam ki e bro khai ya bet ni la le si ban belong e ka public hearing sa sisian pat mo da ka bangin penbet e pi e di kata ka syong ha ka jing ya penbet jong pi kisnong e le ki kam ki jam ki jong ki ti mentah nakadaw trong kani ka yu ka ba yemla ban pelong ikani ka public hearing mentasi tingin call off na ikani ka public hearing Awan ban dan lang ban pej ban maintain ya ka peace and order te kublai sibun na kaliang jong ka tanat police kibla dan lang hangne te nakaliang jong ngi ai kublai pi kitbok kriang ba pinang trai khamba shu nam ta ka kam te kata ka jing kublai jongi te ngi simro kani kalat ban ai kublai pi baro ki paj ba haden sai le suk le san hadin balawai kane ka jingelang ka jongi te haka jo kapor na kaliang jongang akan tujur ya fi bara mo lej phai da ka jing suk wat nam don wat nam sim ya ka anyak ti kano ka jing pen kulmar senong kano ka kam song shit ma wat nam la e kata radon ka bukum kata ki bale tam da ka bale song shit ya kane katai na kaliang jongi ka senjuk ngi nambak khle kata ma ngi nambak khle na kaliang jongi senjuk lej phai kumbang la poi hane da jing suk ngi kemen ne kata ngi song ro hane da ka jing suk lej phai ro de jing suk jing keman boleh ta kandat onela me pi bin poi suk hayang sama te la don kano ka jinon kam ngen sa pen penapaj ba beang mo la don kano ka jinon kam andang yo kino ka jing tho ngen sa khot paj ba beang kumne te ya menta ngakan tu ya pi ya lej phai na ki yang kisam baro hadin ka ne ka jengang lej phai ki yang kisam da ka jing suk ma ta kalenti ka babet kalenti ka basuk klam don kano kata ka jing la song shit ma kata ka jing tu na kaliang jonga kom o presiden jongka senjuk te kublai sibon ya ki press and media ke blai don lang hang nero ki bala ya sya sistem lambat ngi ban sim ya kini kilat jing pentip syaka government ban sabaro ki pajba jongka bri nyo trap te ngai kublai pi baro ki blai don lang hang ne te kublai sibon na kalyang jungi kom ka senjuk ngirai ba ngenam ailat menta te ka government ro kala ya sim mentalang ban ngi ban ong ba kin call off no ya kene ka public hearing mentakas ngi te kata ka de karai ka jungi ka de ka jing job jungi mo Pertama siya kini kipat ba dalay ru ngimon syuk bakum kane kanwan lano ru nama bangiladap dalay kata kum kito kicing keren nakaliang jong kasinong baki ladap keren menen baki ong ba kito kilong keme ki yatho ba katu kacaka kalong ka bala cengai palan napo ka sinong ka ba mangingi syong reki ong ba kala cengai bar kacing wan chong ko project kalong ka ba dap da kacing kemen na ka benta chong ki rai kata te kamot kala long thamula haba mangingi ngap kan cengai haduk kan no san phausi spamitar na po ka marten hapo ka yeng ka bagi kisyong kisa te kata te kamot kam laban long te sa kacakarap caka syong yeng ro kumot ngimdan ngidan setang une uwe hi ulum sok laj menta uba mangingi yo ban pendon kam yo te lada une kamot lada kibar sinong kamot lada kiyo na ban buhay hang ne ka ai ka ban cia yang ite kamot dalay rongin siyembe ya kane ka rai menta kasngi balano rongin kwa syok ba kane ka cingtrwa ya ka marten kanuan sya ka sinong nong hali dai ne am kunta on sa borwar ka marten namar ngim don caka syok setang kane ka wai ka caka te kumno kan ngin sya kalabe ang tangkata dalay ru am kicing mentoy hi ki ba hapo jong kasnong ya ka bangi yo I mentangi keren khamtam kum katuka pisa jong ka gas pipeline ka ba mangi hado mentangi pat yo tip lau ai ne ayangi ru ngim tem tang ba habaki wai ki la yo tingi dawa kan bangi ru ngidai ban yo balai ka hok ka jongi ngidon kata ka right to equality desa ka wai ru ngapen paus ndon hang ne syapi ka perthai hi baro ba usodar udah dep keren yang ngamenin bau ong ba ban takil yang
te compare to ngam tip hakanu karukam ban takil yang tang ba to takil kat ba phis ngau dai ban takil yang tang ba la dang along kumnu hangnu kamut kadai bet kacong u om chong nu tang kata